Narum payu neoskum ka channel nam daki padba ka briu neotar. Ka Mobile Premier League MPL ka balong rukum ka way na ki online gaming platform ka bahedu apo kari kalapan bana bakan sangen o shwaban le iki online games papendan kam da ka pisa ha India hadin bala priang ka parliament ya ka promotion and regulation of online gaming bill ahaja phusan menshisngi ya kani ka bill lapdiang da ka Rajya Sabha klem dan kata ka jingyanya watla ka dan kata ka jing persya na kaliang jang kaliang persya hakabakan ni ka an kan penslur ya ki esports bat ki social gaming batru klem daya bo ya kathong da kapisa ka MPL kadan kumasis pa arpo million ngut ki beriu ki bala register hakaleng ka Asia Europe bat non Amerika hakabalapan bana ya ka bakan bo no iki kendon an kat kum badan hapo jangkari kani la leru da ka sarkar kadai ban ya khon ya ki online games ki ba penslur ya ki kam ya khalai da kapisa ki waypat ki online gaming platform ki bala shakta ki deikum ka jingela kai poker rami hakaba ka zupi ba kala pen bana bakan sange no ban trekam hadin bala pediang ka parliament ya kanikaan kala khangru ya ka jingbo advertisement na kabanta ki online money games bat kala khangru ya ki bank ban penlat ya ka pisa na kabanta ki ni ki jatkam ya ki baya le kai persya an sa syakem hadu licenem batru kila ro ban ngat hakakuna kabakot kumba shiklot tengka